Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Chawpillata parlashkataqa mana munankichu. Ñuqataqa mandashkatapish, Dios imanishkata willaqkuna willashkatapish anchuchik shamushkataqa ama yuyichikchu. Anchuchinapaq randika paqtachinkapaqmari shamurkani. San Mateo 5:17. Shuk película ña tukurikukpi rikuy qallarishpaqa tawka maybalik imakunatami mana rikunki. Ari wakin imakunata tandachi tukunkimi. Chashnakaqpipish ashtawan sinchi rimanakuykunata shinallataj ashtawan allitik rikuchikunatami hichunki mana tukuyta rikushkamanta. Chayshinallataqmi Jesus wacharishkawanpish tukun. Qhariwan manarij chayarinakushka warmi chichushpa Diospaq wawata wachanqa shuk hatunta mana krishpa mancharinapaq kuyuchishkami. Chashnakaqpipish Jesus chayamunataqa mawka testamentopi nikushka shinataq rikushpaqa ana warmi Diosta servishpa kawsaq imamanta Tayta Diosta pagi nishpa chinallataq Jerusalempi kawsaqkunata Dios kishpichichun shuyakuqkunaman wawa Jesusmanta willashkatami entendishun. Payqa tutapish punllapish Diospaq wasimantaqa manataq anchurij karkachu. San Lucas 2:38. Uni watakunami Israel llaqtaqa Mesías shamushpa kishpichichunqa shuyakushkakuna karka. Chashnakaqpimi hintikunaqa Ana shina, Simeón shinallataq ashtawan hipataqa bautiza Juan willayta qallarirkakuna. Jesusmi chay kishpichijqa. Jesusmi ñawpa Dios imanishkata willaqkuna willashkataqa paqtachinata qallarirka. Shinapish hintikuna shuyakushka shinaka mana rurarkachu. Israel llaqtami Roma llaqtata mayhan mishachun mashkakurkakuna. Chashnakaqpipish hintikunaqa paykunapaq huchamanta kishpichichunmi ministerka. Tukuy mawka testamentopi tiyaq mandashkakunami allichishka Diospaq pueblotaqa Diosta huyanata chinallataq shuktaqkunata huyanata yachachinkapaq. Chashnakaqpipish wawa miraykuna paqtachinata yuyashpapish mana pudishpami Israel hintikunaqa Diosllataj mana ayudaqpika mandashkakunataqa paykunalla mana paqtachi tukushkataqa yachaq chayankuna. Jesuspaq wañushkapish kutin kawsarishkapishmi shuklaya huchamanta kishpirinataqa ñukanchikmanqa kun. Jesuspi kriypi paypaq espirituta chaskikpi chaywanmi mana llullashpa huyay tukunchik chinallataq tukuripika Diospaq mandashkakunata paqtachishun. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachanqapaqqa, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.